dialog dengan Allah. Sama ketika kita salat, berdialog dengan Allah. Ibacai Fatihah dilalana sampajatta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sininna papujian kunai puang Allah Ta'ala. Puang sininna alange. Tafsirina ayat iya menurut panditata. Mapebali puang Allah Ta'ala makada. Hamidani abdi. Wih, na puji-puji ke atakku. Dialog. Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pengasih dan penyayang. Ya, dalam tafsir ayat ini maka ditupan ditata nabali puang Allah Ta'ala asna alayya abdi na sanju-sanju ke ataku. Malik yaumiddin yang menguasai hari kebangkitan, ya, hari pembalasan. Ya, maka dia puang Allah Ta'ala majadani abdi, ya, na agung-agungkan ka napaka raja ke ataku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idi mi puang usong pa idi to mi onre melotulu. Oh, disinilah intisari dialog kita. Aku ni mondro ye lisa na ye no sampajang he. Aku ni mondro lisa na Fatihah. Idi mi puang usong pa idi to mi onre melotulu. Aga na si puang Allah Ta'ala na tafsiri gitu panditata makada. Mapibali puang Allah Ta'ala ditujun na bacata makada. Baini wa bina abdi. Pallawangku si bawa ataku. Wali abdi ma sa'ala. Untuk bagian na ataku aga-aga na ilo. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maka dia masalah iro na ilo ya ataku lualing. Ya, jadi iro siratal ladzina an'amta alaihim, iya si bawa imata itu tidak singgah di situ. Tidak singgah. Karena begitu yang diajarkan oleh guru tak. Ya, kalau ada anak kita, santri kita, nah sambungi dua ayat Mario lo ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sementara dia potong ayat terakhir, maka dia pernah kiado baca Fatihah ya nak tak ya. Iya. Dong. Ya, jadi jangan dua ayat disambung, justru satu ayat dipotong. Kecuali komore-more nak. Misalnya dia pada nama lolet tu lolepang napa sambung ghairil maghdubi alaihim waladdallin, karena ada permohonan yang tidak boleh terputus di situ. Siratal ladzina an'amta alaihim lalanna po tau angket tau ring papinya mo ghairil maghdubi alaihim tanya lalanna ya tau igil. Amin.